Tsango kubukiwe ke ukuhlala phansi njoba kusawo naku yemisebenzi leya naleya kungenteka kanjani umsebenzi kwabonakala ukuthi njoba nesinelikawe mahogosa sophusa kwezinto izintaba bonakala ukuthi sine holiday lakhe lesilidubhako njalo siyathi ukuthi angajabula kakhulu le holiday lakhe salelithathwa libisa ukuthi nase siya ehlane njoba siye siqale lapha ebuhleni nase siye ehlane ke bese ukuthi ke lo msombuluko ube le holiday lelithatha kushothi ke Litsango sesawuthatha Kholwane njoba July 22 akwadiwe ukuthi abuye ngalapha eLithangweni ukuthi ke sesitabe sicelebrate lusuku lwamahogosi phinze kube lusuku lwelithango Tsango njoba ngimemedela lokhu kusho sindaba ndibuta singabe liqala nini njoba sesiyehlane ngalomsombuluko ke wana sesifike ehlane njoba sitawusuka lapha nje sengilapho le holiday la usebenza khona Tsango Ulumila ingwenyama ke Itsike madvodza lapha sebenda Fakane mandla gijima